Kibor Pulit na Sardar Police Station Shillong haka khat khandai trik naitung kidang yai beteng ban khot hajer yau ba don bok Karling do Vice President ka Nyau Trap Youth Council HYC halor ka jing don khti jong o ban pen pra ye ki ying jong ki briu ki ba shong thap halom survey ha ki banai balala uniu rang ba ulong menta ka sngi ulawan hajer da ka slipar bat ka patalun lingkot namar ula pen kre ela de ban shong no sindan hapatok kum koidi halor kani ka jing no jong ki pulit ba don bok ulai thu ikilat pathai khubor bo ula ai jing mot iki pulit ban kem bat set ben di no ye u namar man kapor bo wan hajer ki bo bon ki jing kali la kat taw lo ong ka jing wan hajer shathanat kanang penrem ya ka jing e ya la ka jat ben rio mesin rang kamsong timbun pa toh ngasukak ban penkin mau uei baong ngalong marwei kajing khan kamsong timbun pa kamen sim mesin rang kabathau perthai kam ting kam khau en hapo ka song sa kani ketiga inspiration words ka bang ngiyok masya perbanginan lek school lingba katuka putri jong SC dan kan masuk apa di IP matasi ngawan hande marwai bat ko moong hi kamen sim pasenrang kam dei tangba ya bun ngot marwai ro dia bendan kamen sim ya khon dia dan kamen sim ya ngapin kan mau IP ba uwen neki tak senrang jujat menreo wong no habab syakri ri jat menreo pentikna basiliang kecat sopai ba siliang sipo potong kejuan jong hang dia mendasi ngalalong ready lalong prepare ngawan lembar dia patulun kat janji kamera mobile kamera wallet sama yai ngamar ngakwa ba pilakot hadir nak Porsche ngalau iki tap sunun sayangan ngalau ready ben tap no ya polong op la ne ben sakem ngalau plan soba tapi tang ngaweng iki wat nompat eliminate yang kumbah lajat yang case di pemola tap sa pengat section ni kumbah khat alai teli laingut ki investigation officer kilawan ban sim statement nanga tekniki officer perlaingut ngalai kumbah ki kwa ban trilang ngai le trilang kita ngaweng sa ban ong shu mo nang liang jonga ngakedu ya kibreu kibran buat kamu mau kedua man tapi lah isi nilai hat yang tu kajing idri jong badan bok lang kerang do kerang sampai saya direct gini officer kibadan apa di police station like kem not direct itu tap no itu nada pila ingat ban pejak kedor itu nak pos ngai jumut juga pos ya ke sorkar ba ngalai bagini kibreu ki jongthi kibadan apa kami ke polis kita betang kumno ban khot hadir di kinoi lam sambala hikairo ban pentebet yaki bakumno bakin yakun sha ya ke cisni kibadan masalah hikai ki kumno bakin kiam yaki nongto apa national highway hikai ki kumno ban yada ke jak menreu jangi ban chek ban pit perman ya kejungan buhai snong jong nongwe nongar ubanang meno playo ya residential kabapura hikairo yaki kumno bakin kem yaki nong di drugs yaki nong di drugs kamtam hikairo kumno ban penem yaki mang salang kumbanging la penem ya kumban rupotam kisam lagi bakerni drugs ngila pha po rehabilitation center kalalong jinggerku ngadang keren mentah yo weni ki afsa ngau kalong kumno ka kies haba pi compare ma syabat menta ngau pi dei ban sutho ba menta kalang kham yar la decrease
karena cases jong ini kinang to hapo na maslong di kumbangi ngilap i kan sama ma phiru ko sangka hikai langi gibreu jong phi mendai tang men kinang ban khot hajir le ban kem gi nong langsung halang hikai gi tilai tuli tinang len jonga ngam don isu ban ong Henry manang ni nga ong ba ngalawan renew the license iri hapo sar position ngalawan house nam arja arpo arsal ngalakmi lenti bangasawan biang hadin arja pun reu Henry tang hadin arbanai ngal hapan ban biang kamen sim jonga kam tieng kam khau eng nang ni sikmat nganang yitre ban pentikna bagari bojai ben reu leng bakajing no senyal lang jongi kan im hagi bubun bentang laken no laken tho ingi har kom rengim su pher namar bakam sim ini kanang saat kanang sam hadu mentam nginang ekun nginang yele bat nginom sange ro nam taban pentikna bakajat ben reu jongi kan im hagi bubun ki bentang Kalau kayak kan remet.